Ebyo nabireserwa umunyeshengero habwa Sheema Municipality Dickson Kateshumbwa aho batandikire no kwegesa abakazi okukoresa ebirere kamba hamwe n'ebindi batyo bakakoramo amasati etayi n'ebindi bintu rero bwa nyuma bagume babiguza mu ihanga rya Thailand hamwe n'ahandi nk'umuringo gumwe gwo kutungura ebyentasi omu maka no kwinegeza omuranga gwa president ogukongera umutindo ha bintu. Abantu abana leta ni ba professor nana kuruga mu University ya Thailand na Mangala University ya Science and Technology. Ejo university nkagitayira kuba kanyine mu banyano banje nashanga ngo ibintu barukora bakora ebintu by'amana munonga. But we can also look at the products that we are making and then we are in position to sell together. But we also might need to explore in other developed universities like you have mentioned, they have professors who have retired, but who can have time, maybe 3 months, to come and have residence with us here. Orukurre kibine cya Sheema Development Forum Babura Berinda kandi bibembira abakazi n'eminyete yetandikire kora variation nagira ngo bakaba batura abanyigirwe ngo habo kuba okuyehurure getandika habireho entanuso kandi basimira umunyeshengero wabo Dickson Kateshumbwa. Abacyara nibega different skills echo kureberaho abacyara aba mbamanya gukora enshaho nibamanya gukora ebinde by'emukono not necessarily enshaho kandi bakwihirira abantu ba Thailand namazima emwe babiremba bamanya konka bonjire ahabo kugubwabo okumanya kwabo natwegesa nyunga ntamana nakukora nenshaho yatwegesa akista kukora mwene kandi ekindi mwene kushemuka nko mucyara abo kuba abitwe tukaturiye nyuma nyumwe nkabe ninyija honda. Abashema bashabirwa kutamana hakongera umutindo ha bintu okugira entaniso ha bindi rero akatare keyongere nko ku president arukuhabura. Akatare attention kaba innovative wabo ine kintu kirungi akatare nikabakaro konga cya kitara quality hari umuntu ndiza kubakoze ikintu kirya quality hatko kurenka craft senyinge tukora muri ankore yitweje nosanga enyingi nzigeraha zikwatirina na culture hamwe na ebyo kurya kunkuterera abacyara aha kukoresa ebyo bintu by'emukono mwe kubikika aha bantu abaheru kaba bitwatwine mbakunda munonga kandi ito nk'abantu ntushaba abacyara abandi abari yo makagabo batine byo gukora mu byejumbire mu obutare buruho esente zirumu. Such as value chain of banana. Yes, this one banana and using to everything, right? Abantu bija kumara kiro mu district ya Sheema bari kutendeka abantu okuba kubasa gukora variation mu mitumba ebishaka bya burijo hamwe n'ebindi byakubasa kubagasira gasha kwa mayiko atwakiri.